Je vais régler ça vite. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Faites-moi signe. Partagez le live. Faites-moi signe si le volume est là. Bonjour Ousmane Tata. Merci. Donc on va recommencer. Kono ni yewtere men de ngande ka bimbi do. Merci. Yewtere men de ka bimbi do, c'est très important, mais ça me non ko ka wondon. Merci beaucoup. Ara ça fait longtemps mais wulla no. Hara hino yewtere men de ngande. Tuma kala Allah holluma ko goddo woni ko ma ko be woni ko ko wadata baawo a hollede ko yimbe be woni ko dum don hollata si tawi hida hodi Allah no way ko wondi do ma yidu do ma yidan do ma pani do ma arata holle boddi ko honde tuma goddo holle ma boddi ko de tawata amma anga sutaki boddi di ma hida yiwde boddi di ko ndi wona no wonira non parce que sa ƴetti ɗo joni boowo mo anda boddi fes mo yewtaka fi boddi mo yi'ani boddi ha hande si boddi no arde makko hunde haɗatamo jogagol boddi ndi fijira parce que ha hande o yi'ani mémoire makko ha hande enregistrali ɗum ɗo ko honno donc joni noon Allah no yewta bane adama e laawi heewuɗi wona no bane adama yewtirta bane adama Allah yewtirta bane adama Allah ko ɓuri heewude kon himo yewta bane adama ka golleji dans les actions des autres ka golleji ma ka golleji ɓeya c'est ça la spiritualité. Donc tuma kala Allah holluma ko goɗɗo woni ha ko waɗata ɓaawo a hollede ko neɗɗo on woni kon ko ɗum ɗon holli wondi gangal hakkunde ma e Allah ko ha honto hitte si tawi hiɗa hoodi Allah voilà ko ɗon woni probléme mo kono noon hino kaso jaawo woni si tawi bani adam wona a bani adam mana goɗɗo diwinima nder lowre wawata nanude ko Allah yewtata parce que o tagi o waɗ mawɗo ibnu adam neɗɗanke kaka neɗɗanke yagal wawata hendade nele makko ɗen Allah no yewta bani adama e laawi heewude himo immina malaika ara yewta bani adam wano nelaɓe ɓe on annabaɓe himo immina bani adama hara bani adama imminaɗo on bal hay kanko anda e o ara o yottina goɗɗum e ma himo immina ko wiyete muusidi Allah no yewta bani adama e laawol muusidi misal si goɗɗo jamfi kama ko Allah wonuma yewtude accu habborgol yimɓe ɓe Allah wiyete woni arrête quelque chose ne va pas dans ta vie accu habborgol yimɓe ɓe hiɗa habbor yimɓe ɓe ha feƴƴiti voilà pourquoi on t'a trahi Allah no yewta bani adama e laawol nawnare accu ñaamirgol ni accu jogagol ɗan ɗon gurdam ko ɗan ɗo wiyete gurdam barke memminta tafata wifata ñaama waalo accu jogagol sifa ɗan gurdam ko ɗan ɗon gurdam wiyete barke an mawɓe ɓe garatno tampuno ɓayɓe yalta e bimbi ɓe ha ɓe golla ɓe arta kiki an hiɗa barkini ɓa hiɗa ka nder suudu no ko goɗɗo woni wadde ɗum ko wonima ka nder suudu ko goɗɗo woni ka yaasi no garay yewtere men nde hannde
partager le live tuma kala Allah mo wonɗa rewde o wiɗon ya juulu hiɗa juuluɗo wiɗon horu hiɗa horu wiɗon hajju hiɗa hajjude tuma kala o holluma ko ɓe woni ko andi hankin hiɗa miɗa sikki miɗa miiji miɗa kuraji men ɗi yehi on va aller doucement heureusement il y a un peu de lumière miɗa sikki miɗa miiji miɗa wiwde mi anda no yiɗi yiɗa mi joni mi andi jati lutta e ɗan gurdam ñamugol huɗo ɓay Allah ko kanko taguma o feññinane ko sikkuɗa ko wona pellet mi andama an wona mi andi iya neɗɗo on ko woni ko o inna hinola par ce que ko wiyete ko boɗo ƴettugol masque no metti jogade kenen fuutoto neɗɗo ka konguɗi ka golleji ka hunnugoɗa fuutomo fam ko Allah woni ko wirti neɗɗo e ma ko honɗum non waɗata ɓaawo Allah holludema neɗɗo on ko o woni kon ma golle ɗen ko ɗe woni kon ma miijoji maɗi ko ɗe woni ko ɗum ɗo naafi bani adama to ma leydi ndi wonɗa e mum ɗin joni a yii haqiqa on l'illusion e parti koyɗi ɗin jeehi mbiɗa sikki miɗa miiji religieux on ɗanike a yalti e question réponse joni hino tu es devant les faits la réalité ko waɗata ɓaawo nden ɗon humpitande ko ɗum ɗon holli siɗa gomɗeni taguɗo ma tena ɗum haray ko e penale wonɗa nafgal ka photocopie ñamgol huɗo wota pentirande kadi pentir mo hollaɗa am ko kanko no wota habbota nato e tama wi no gasa bona wonta e puccu honde tuma na bono wonti puccu wo ñande maayi nano sanga wuruɗa ara yanga maayi partager le live dangara en wi'i Allah kam makko ɓaytum o waɗima bani adama o waɗanima leggal o waɗanima fello o teddinirima sabu suɓago donc watama suɓande Allah hollatama boddi o yeetoma ko honɗum waɗata ko golle religieux no ko religieux hollay ma hunde holle kadi ko honɗum waɗata non ça c'est pas une vie ɗum nafgan ka si tawi neɗɗon ko bani adama neɗɗan ka ko yagal makko ngal wujjaka goɗɗo hollatama boddi o yewtama ko waɗata ko wodani hollowo ko boddi ko bodde kono he ko ni jogorte ko ni gerdete ko ni ndi wondirte non ko naafigan ka sa wi hino boddi neɗɗo on Allah waɗi o faami ko boddi golle ma ɗen lanni so inni boddi wontay mbeewa jaw no ko sara mo harto jini e darso timmuɗo tis immorde boddi ɗum ɗon kadi ko ne ko ganda tuma kala non Allah holluma ko yimɓe ɓen woni kam pellet hara ya andi ko honɗum Allah faala Dieu veut ta liberté Dieu veut que tu te libères Dieu veut ta liberté Allah faalama yaltindema e ko wiyete ko gurdam maccanga Allah faalama ma yaltinde ko wiyete ko jahannama religieux jo wima jahannama ko gaɗa tutum oɗay o ɗayni yiɗa e nder magge ala e moɗon mo taƴitata jahannama ko nge ka aduna ɗon on ala e moɗon mo taƴitata jahannama kono ta sikki ko nge ɗum haray ɗa heɗa tuma kala faamuɗa hande kadi mo ɓe woni on accu toragol Allah yo ɓe wonu mo ɓe wona
accu yawgol moƴƴo, accu yawgol winda loto coofe, accu waaju fenaande ta naato e on gurdam ñaamgol huɗo tuma kala Allah holluma mo ɓe woni on ta naato e toragol kadi Allah yo ɓe wonu mo ɓe wona ko ɗum woni ɗayntagol fenangol hoore mum. Partagez le live, mettez le cœur. Partagez le live, mettez le cœur. Bal ko duwanoɗa waɗude ko ya weltano Allah subhanahu wa ta'ala nde wonno o dandima fitina albala o moolana sabu hollugol ma neɗɗo ko woni ona yoɓe change. Partagez, mettez le live. Faites-moi un signe, est-ce que vous êtes là? Est-ce que le son est toujours bien? Merci. Merci, Ba René qui dit bonjour mon frère. Cher frère, grâce à toi, je me suis vraiment déconnecté de plein de trucs. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble. C'est ça la réalité. La spiritualité, c'est une vibration. Vous avez juste capté. Harino et ma déjà cette connaissance. Dans les cas où on est janno, on a quoi la den. Janno na hollo ma ko hundum darata. Ko hollo ma ko honno darirte. Parce que da jogi gite. Janno ma wona noddoma ha e makko. Jannoma ko noddoma ha e hoore ma parce que Allah subhanahu wa ta'ala nde o tagaynoma o waɗu e ma kala ko hato jinɗa e mum. O waɗu e ma kala ko hato jinɗa e mum. Partagez le live. Innuma Allah subhanahu wa ta'ala ɓayi o tagima o waɗu e ma kala ko hato jinɗa fi taƴitugol aduna. Ko lutti hande kadi ɓawo a helli feede, c'est la découverte, c'est l'exploration ko yaltugol ɗaɓɓita konko waɗa e ma. Religieux on kañum ko faminayma c'est le contraire. Ko kanko jogi, ko kanko andi, an ko e aru humoɗa ɗum wiyete beyi e nayi. Aru humoɗa. Wiya ɓen no jangi ka bange ko wona religieux ko kamɓe jogi diplôme ko kamɓe andi kamɓe tout foddimo kaydi ndin ko ndin ɗon ngay sa ala kaydi no kone rien, c'est fou. Mo yiwɗano e nder hunde o ekkitinde ko wodanma ko ekkitan ko fof non. Ma chère Fatou Dingray, ça fait longtemps, merci beaucoup. Voilà une sœur depuis longtemps nous sommes ensemble. Jonno yara e ƴetten toɓɓere hittunde wata hulu tampere gadnano. Ça fait partie de la vie. La douleur est une partie naturelle de la vie. Ta hulu inna bomba musede aduna wonda e mo Allah holluma en démon humain yabudum à cause de la douleur. La douleur est une partie naturelle de la vie. Mais la souffrance c'est un choix. Tampere de lanna ta anka goddo fotti e ma wo hida nyitto boru dum don kanko subande. Tampere de lanna ta sonja adna dum ko subande. Merci ma chère Yara Ibadé, une sœur aussi dans la spiritualité. Très heureuse de voir Naona Sidi. Merci. Joni no aren yetten toɓɓere men ɓurde hittunde nde. Partagez le live. Qui est là? Boubasso. Merci. Good morning. Joni hino ko duwaɗa famude kon dans la spiritualité. A famade ɗum ɗo a luttay kus. A luttay kus e diina fenande maya immoyɗa yeeso Allah tawa ko e fenande wuurɗa ko fenande mayɗa. Ah oui. Joni ko ɗum duwaɗa famude.
Allah subhanahu wa ta'ala o andini Adama inde kala hunde. C'est ça la réalité. Allah wi so wi leggal ene ngal do leggal ko hunde mani nde wiyete ko dimde kaari nde heɓata, ko nawnare kaari nde ñawdata, ko ñaamete fi ɗum ɗo, ko vitamine ji ɗum ɗo woni e ɗi ñaameteji, ko duuɓi hasaba nangal ngal wonata ka hoore leydi, ko nafoore ɗum ɗo ngal mari. C'est comme ça Dieu parlait à Adam, andinamo inde hunde nden e nafooreji mum ɗin e lorra mum kam. Ça c'est la vérité. Ka jarribagol Adama Iblisa kadi plaça à côté. Iblisa kanko kadi o ari o janni Adama. C'est ça qu'on appelle la religion du mensonge, les ténèbres. C'est-à-dire, il y a la lumière, Allah jonni Adama. La lumière, piiji ɗin no ɗi woniri non. Ka jarribagol mo o addi un membre de ténèbre jeeyaɗo ka niɓe kanko tagi mo. Wona haɓidiɗo makko, wona wonɗo mo dartade o tagumo pour une mission très bien préparée. Joni noon a jonnama ndaygu qui est la vérité. Ka darndagol ma Allah immina niwre nde. On noon kadi ari Iblis ari wi Adam ngal ɗo leggal wiyete l'arbre de l'éternité. Voilà, c'est que Allah yewtino fi Adam ko wiyete mayde marigol kulol. Iblisa ari naatiri ka laawol kulol l'éternité a lutta habo ngal ɗo leggal ngal mari lekki wiyetengi a mayata. Voilà, ça rentre petit à petit. Adamina avant, oui, c'est ça le mensonge. Kon ɗum heɓi ɗon Adama nde tawata Iblis ara innamo shajaratul khuld, l'arbre de l'éternité. E ngal ɗo leggal kadi ko leggal laamu, ko leggal jawdi, ko leggal cellal, dambe, jaawo, teddungal, ko lannata. Adama yewtanoma o lannay ka aduna ɗo, serta e ɓandu makko ɗano oɗa wi o lannata, le contraire. Donc on ɗum heɓi Adama addugol ha Adama hooli Iblisa e fe ko Iblisa jannimo ko ɓay Allah hollino Adama ko hombo woni Iblisa kono o gollitiraade. On to holli Iblisa yaw jaɓana Adama, yaw sujjana Adama. Ɓenni mi waɗata wona o hay hunde yeeso, il n'est pas important, ina ɓuri. Allah holli mo yeeso makko o ko hombo, mais n'a pas capté. Jarrabu yomi ɓawa parce que o doit non gollitirede ko il a raté, automatiquement il a été récupéré dans le monde du mensonge. Iblisa ko honno waɗi ko waylugol inde leggal ngal, golle maggal wano buy hande no wayli beere inde munde, wayli jeeno inde munde, wayli politique inde munde, wayli nguya inde munde, wayla. Si neɗɗo on imo andi wona ko moƴƴi, mais siɗa faalamo hendade eɗa wawi arde wayla. Sa wayli inde nden wala sa paas ko fijundar jeeno. Min nde mi fijay kono si mi ɗum waɗi ni mi yalti mi fijaaka ko mbuyma ko fijundar. Fa bobo
amoyinayi ele haala fifikinare c'est du sérieux jeeno c'est du sérieux c'est un danger mais comme wima ko fikinare là tu acceptes parce que mo wima ko jeeno c'est un peu difficile à comprendre parce qu'il a andi ɗum ɗo ton cerveau a déjà enregistré cette réalité hein nguya c'est des affaires ko affaire mande affaire waɗa moccio baatini moccio sinnama moccio là tu comprends ça passe mais mo wima ko mbileejo non mbileejo non hakkille maɗa diina ma kan wata jawde ko mbileejo haalowo ko wirni waylowo inde piiji ko mbileyaaka yeeyowo ko jogaaki haalowo ko yiyaaki ko mbileejo c'est ça la réalité kahin ko mbileejo mais so o wiitike ko o mocco ça passe parce que ka diina ma hiɗa yawta fii mocco ça passe konngudi ɗi wonɗa nande ɗin ko ɗin wonɗa e juulirde ça passe mais ko woni ley ton kon ko jamfa ko ɗum heɓi adama alayhi salatu wasalam allah hollumo ko hombo woni iblisa allah watamo hollude hande kadi ko wonɗum o waɗa wondude iblisa ɗo Dieu ne va pas faire le deux allah hollumo ko woni ɗon golle leggal ngal sa andi ko woni ɗon golle leggal ngal anday kisan ko ngal wawata gollude ko si allah hollima ngal ɗo leggal ko ɗum ɗo woni dimɗe maggal dimɗe ɗen a ñamay haako kon ceɓe ɗen e ɗaɗi ɗin a ñawdoray ngal wuura e ɗiɗo feƴƴaɗo pas plus si ngal yooriɗa a wawi defirde ngal gollitiraka ma seeka leɗɗe ɗe waɗa ɗum tout a été détaillé kala non ko wona ɗum ɗon wona ɗum donc iblisa kadi ari leggal ngal gonno wiyete o haali ni ngal ɗo leggal ko hunde kaari wiyete il a capté l'autre parce que ko ɗum allah haalanimo ngal ɗo leggal ko ni wiyete il wellama ɗum ɗo haa ɗon ko goonga flow on fuɗɗi voilà hold ce qu'on appelle la corruption le mensonge les ténèbres faut ko ɗo diina allah kam fou c'est comme ça ils ont fait ils ont réglementé ɓe adda ananayi ayaje ɗen ananayi bindi ɗi tawa way ko c'est écrit mais non e no guerrirte non c'est pas produit na fiyat c'est loin de ça donc feƴƴe nden toɓɓere ɗon ko ɗum ɗon woni complot arana on ka hoore leydi jamfa arana kanka hoore leydi immorde e iblisa ha e adam ko waɗugol honɗum hunde nde allah harmini kanko ara o daginira ɗum ɗon laawol waylugol inde nde ko mono yewde ɗo kon c'est très très important misallo joni les États-Unis d'Amérique la France c'est vrai ce sont des pays puissants kono goɗɗo ara takka ɗon goɗɗum juste pour te frapper ko ñande yawɗa tawa c'est aussi de la souffrance c'est pas parce qu'ils sont puissants il n'y a pas de pauvres chez eux ko facture warayma ah oui parce que a famani les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Arabie Saoudite, l'Iran, Maroc. Enfin, tu connais ces pays, ce sont des pays développés. Bon, donc ça, quand les gens ne respectent pas, c'est bon, c'est normal. Mais God no wa arde takka non God. Hein, tu vas ramasser tout ce que tu as, tu vas revendre tout ce que tu vas le suivre. Et dès que tu vas te retrouver avec la réalité, tu vas prendre ta tête. Puɗɗoɗa noon hersude puɗɗoɗa wirtade puɗɗoɗa yide hande kadi a wattaki goɗɗum par ce que tu es dans le monde des mensonges goɗɗo ara ɗo joni dewgal no foti dewgal o takka ɗon noon o takka witti monde septième ciel boum a yehi
accepter la réalité, sortir dans des émotions. Donc ngare ko ɗum ɗo woni arano e jamfa e système e bonki kala gollitirowo bonki gadna ɗo woni kaka politique, woni kaka ɗaɓɓere jawdi, woni kaka huwodiraji, woni kaka social, ko be o yaha o ñentina laawol iblisa ngo sina ɗum a forata ɗum simi yimɓe no faala piiji tawɗi ko laawol iblisa iɓe ardude e laawol annora ɓenna ɓe moƴƴira e moƴƴata la piiji ɓe e principe mum e sariyaji naaro iblisa kanko o hawja ko hutuwatul hutu ko petit à petit o habbaki kadi goɗɗo toñatamo non il n'est pas dans ce monde de fake kanko mo wonde aduna ko tooñ mo jaɓi adunamo ko tooñ ko ɗum o haɓidata e ma fiiɗa toñumo e a inni kala toñuɗoma on haɓay non tu vas pas vivre c'est de comprendre le jeu ya faamu jeu anda hande kadi ko hombo e toñowo toso ko wawata wonde parce que a tire quoi toñ faut aller doucement dans la vie donc Bouba Mamoun Diallo partagez le live, mettez les gars. Donc l'alcool berenen inde mum wayla là tu bois fifinu bébé ça donne la santé la force voilà fi jangu bébé voilà e jina inde mum wayla fi ndar anga fijata min de mi fijay kono fijay amoyina woni ala fi ndar c'est du sérieux kadeedi lancete wonkuji ware jawdi surre jawdi halke teddugal ma jiiɓe ñabbeeli ronde ko ɗum wiyata fiidar a muyna yaniɗa muynude ka teddugal ma yeebotoɗa réputation ma fop jiiɓo fi 5 minutes de plaisir ko ɗum wiyata hotto garda ka nangeteɗa viol naɓeɗa kaso perda cuuɗi ma perda bienji ma ko ɗum wiyata fiidar ka fottata e gorejo ma ugginoɗa ɓayɗa anditi cour sa femme tawa mo mari miringe ko ɗum wiyata fijuɗɗare alala kombo jannuma ɗum ko fijuɗɗare ça ce sont les plans de cheytan wujjugol corruption ɓeyna ko corruption fama façon go c'est du vol yoɓe inde ko vol parce que ɓe indi corruption nga famata ɓenne ko wiiɓe ka jawdi ndin toɗɗa ɗon yo ndiyam na ɗon ndiyam ndi yehi ko nguya escroquerie religieuse ɓenna ko duwa escroquerie religieuse ɓenna ko duwa fenade c'est de l'escroquerie religieuse ɓe mamayi mawɗo mako baɓe seeɗaɓe ɗaɓɓaɗe goɗɗumaɗen ɗaɓɗeɗen ɗab duwa e kam duwano hoorema atto a maayde ittan hoorema sadaka atto a maayde haccan hoorema atto a maayde ittan hoorema sakka atto a maayde sina ɗum tu te trompe dans le religion golleji ɗin ko anni e waɗuɗo on ndaarete anni e on peesete no te trompe fou ko anni e ma wona peesede hajju ka wuuruɗa ɗon siɗatagana ittu sadaka ka wuuruɗa ɗon siɗatagana toro Allah ka wuuruɗa ɗon siɗatagana sina ɗum tu yedda flow flow man ɓe wifete net donc may non toɓɓere men tataɓere nden le plus important aussi partager le live joni noon ko honto jamfa maɓɓe kam woni en wii iblisa ko woni force makko on ko waylugol alhaali piiji ɗi siko woni tun fenande wontata gonga aduna ko harmi kon no harmi ko dagi kon no dagi ko moƴƴi kon no moƴƴi ko boni kon sansugol inde majji waylataɗi kanji kono waɗi si goɗɗo bonnima inde ko a wona si juuti annoto par ce que ko a wona ko na adu si goɗɗo kadi wajjima hiɗa moƴƴi si juuti annoto par ce que ko a wona ko a wona donc sortir dans les vengeances dans les justifications ilan ka a hoolaki woni hoore ma ko wonɗa ko ɗum sakkitoto le danger des religieux ko ɗum no narde sifano
minni noon ɗo religieux wona ya yahu sappoɗa yimɓe. Wodi ceernoɓe makobaɓe ka diinaji wonɓe noddude e lawol Allah ngol minen fof koye ɗum ɗo en faami seeɗa wota yahu sappoɗa yimɓe ɓe yo religieux ko ñaamirowo diina o nafata goɗɗo nafata hono. C'est un manipulateur, c'est de lui que je parle. C'est-à-dire ko lootowo ngaali ma ndi lootandi haadi wona blanc o ƴetta noon installation noon o télécharge noon ko faala kon kadi ngaali ma hummoɗa e ma. C'est de religieux. Il est très dangereux. Joni noon hino si a janganaali hoore ma Qur'ana on ngara ya ɗusti, wallahi billahi tallahi ko mi andi si an a janganaali hoore ma na goɗɗo go yo firo makko ton. Si an a jooɗaaki uddutuɗa Qur'ana on yaltinɗa shirku yaltinɗa naafiɗan kaako ka wonkimma yaltinɗa miɗa andi waɗa vide jentoɗa Allah a lutti kus may joni sa ƴetti deftere Allah nden jonne ɗo firongo mi faami ka bange jawle sa ndaari ɗo fayda miskinan kaako tampere basal no ɗuuɗi ka men no woodi wonɓe jannude ɗum ka ngaadi yimɓe ɓe way c'est une croyance ko hoolaare ko ɗum woni ɗum sa yehi ka diina men a taway no windi ton a'uuzu billahi mina shaytani rajim shaytan no foddude on basal shaytan no foddude on c'est-à-dire ash-shaytan ya'idukumul faqr shaytan no foddude on. Qu'est-ce que ça veut dire? Satan vous promet la pauvreté, mais ko honno ɓe firiranayi ma ɗum ɓurɓe ɓen naafu koye mo hulɓinirde man non shaytan hulɓinta so hulɓinima on no yidirto c'est le religieux qui hulɓinta. Shaytan te donne l'assurance pour te frapper hulɓinta ko ɗum waɗi vivien ko sa hulɓini goɗɗo o yahay a hendottako o fodete on donc ɓe firane o hulɓinirde. Donc la partie il change, il essaie de changer pour t'avoir au sens ay woni firongo, c'est-à-dire Satan ƴetten shaytan noon wattane yiila Allah wi shaytan mo wawi de iblis ta ar wiyaɗon ko iblis shaytan no wona min wonɗoma yewtude no wona am jentiɗo sa acci nanude ko Allah yewti ko a fuɗɗike nanude firoji yimɓe ɓe a woni shaytan si a firo Qur'ana ɓoyliɗo a woni shaytan. Donc may Satan vous promet, c'est-à-dire shaytan no foddude on ko wiyete kon basal imo andi sa woni basa a wona e gollo makko tuma wonɗa basa wo hande kadi so inni ya waru fi mbuɗi a waray ya jeenu fi mbuɗi a jeenay ya wonu religieux soɗoɗa e ɓawo ndiyam innako diina yeeso lamɓe yeeso joma jawle yeeso yeeyoɓe drogue a waɗay il sait cela nawnaje ɗen fof c'est dans la pauvreté. Donc o eto ha o labinane basal o fottinane basal ha o nandintina basal e iman na diina n'allez pas là-bas. Donc vous devez noter ça, c'est très important si vous ko fiyon wawu famde si ko Allah wi ash-shaytan no shaytan ya'idukum ça c'est promettre way komi fodoy ma ɗo joni sa gayni jangude gurdam maɗa c'est assuré mais ko fenade kotiraɓe maɓe nge jajiraɓe maɓe ngayi haali le diplôme assure ta vie o wiyata jiwoygo e goro koy no wakkili ƴaago ƴettoya gikku funi c'est normal janngugol c'est normal mais wonandema ko garanti gurdam avenir ma mais ɗon ko fenade wona ɗum garanti par ce que gonɗa janngude ko hunde holla goɗɗo no hato ñine ngal gandal dattu mum koko lanni goɗɗo hunde kadi holla hiɗa maîtrise ɗum hiɗa wawi
donc sheytan kanko ara o fode o labinane ko wiyete ko basal religieux jo ngara wiye no wona parce que mo faala ya ɗan onani hulɓinte woni seytane hulɓinima wonno en dorto o fodete woni so fodima basal a jaɓi hande kadi o wona patron ma so inni memo riba a memo so inni yaw ukkodira e o sonnaño par ce que tottinanno pa a jaɓay ukkodiri o gorko a jaɓay Allah no harmini jeeno me miɗa wondi e ɓiɓɓe c'est pourquoi dépenser miɗa wondi e mawɓe an tu dois les dépenser a yaha ferla parce que tu es pauvre, tu es dans le besoin. Mamadou Kolangel, un frère de la spiritualité, merci Boubacar Bari, un de nos clients depuis les États-Unis. Donc sheytan labinante woni o fode ko wiyete ko basal o nandintina ɗum e imana e aljanna on tuma noon o andi a woni jeyaɗo makko un pauvre n'est jamais libre on tuma noon o ara o wiye wa yamurukum o fuɗɗoma noon jonnude des ordres bil fahsha buyno yani escroquerie parce qu'ils sont pauvres abus de conscience le vol la prostitution la drogue les deals parce qu'ils sont pauvres. Kanko non o ara o rewa e religieux jo o labinane ɗum ɗon ino noon ko Allah kanko ino ko Allah ko je vais te dire pour lui wallahu no Allah yuidukum kanko kadi mo labinandema himo fodudema yaafa fiye e ɓural la recherche faddu ko ɓural teddugal dari sa wujjata dari sa jeenata dari sa mettata riba dari sa fenata mais ko ɓura dari siɗa ƴaɓɓude halal hiɗa wakkili hiɗa andi na duwaɗo torade mais ko ɓura dari sa andi sa farji a hatojina e rédigé Allah wi kanko o yafatoma no fotata wota go dari ne sa waɗi yoɗa oɗa yafaji ɗi tertugi wurdu wara wi a waɗno formation atto arɗaɗna ko école hombo formoɗa atto arde gadna ɗo sakko wona waɗata heureux heno ko Allah kon kanko kadi ayde ko ɗon no ɓe innama dow ga seytan no hulɓindema ɓe ara ka Allah ga ɓenni Allah no fodudema et pourtant ko ayaji gote c'est le même mot. Tu t'es jamais posé cette question ko wonɗum waɗi o wayli dow ga winnande nden ko goto yayidukum ko yayidukum ko seytanu mo foda wallahu yayidukum Allah kadi no foda. Vous allez m'excuser, moi je suis pas bien en arabe donc ça ara makharji al huruf yaltingol huruf ji ɗen no ɓoydi mais chercher famugol ko ɗum mi faala yewtude c'est le plus important ko ɗum waɗi dow ga o wi omo hulɓindema ley ga o ari o wi non Allah no fududema non no ɓoydi ça sonne mal ayi Allah ari janni adama inde piiji ɗin e naforeji mum fop e lorraji mum ça c'est l'éveil c'est la spiritualité c'est la connaissance c'est la conscience. Iblis a ari avec le mensonge o jannimo le mensonge ko leggal ngal wona ko o wima ko ɗum leggal ngal waɗantamo ko ɗum naɓma Amérique naɓma France naɓma Belgique naɓma e politique ko goɗɗo ari wifi goɗɗum takki ɗo jafi ko ɗum kinirma e debbo ko ɗum kinirma e gorko ko ɗum naatma e entreprise ko ɗum waɗi siɓe frappe ma ɓawɗa mayi Allah noon no yaaji ko andi ko hollugol ma Iblisa ko andi ko yaaja ko wonɗoma jarriɓade Allah kañum waasi no adi wonde ok partage le la donc wattanen hiiɗay ɗe ayaja ɗe ɓewnimo firande wota goto labinane basal par ce que ñande wonɗa base a wattanali yiila nden ñande a recruté kisan dans le monde de ténèbres ils vont te recruter sheytan e kono mum aussi minni sheytan terteɗe jinnaji yimɓe ɓen ceux qui vivent dans les ténèbres waɗayɓe piiji bonɗi golle bonɗe anniyeji bonɗi
hunde ɓi wonti recruté embe a jogaaki a ñaamay a waaloto yimɓe no ñaama e ɓaawo ma goɗɗo noon fodiima o jonnete mbuuɗi ɓe sokiɓe ɗo fof wi drogue na kamɓe jogii réseau yottide simple wala ko ade woy to sokoyi wona sacrifié ɗe koko wona nangede fof wi politique na ko eɗen noon koko wona nangede soke c'est des pauvres a andi ɗum wo sa yehi ka kaso j'ai été en prison j'étais en prisonnier je connais de quoi je parle nami photocopie ño sortez dans la pauvreté yaltu golla ekkito métier ta goto labbinane ko wiyete basal noon no ɗuuɗi noone taminno ɗo basal hakkille ma yaa toon gurdal lampe gerto kañum ko andi jawdi darni suudu hajjini nano e ñaama nabi ga arti na ɗum woni jawdi ko ga taw ka ko be tawa ko a neɗɗo iɗa télécharge ga goɗɗum ko nafira aduna on ɓe yoɓe na ko moɓuɗa ko wonɗa koko wonuɗa kon wonuɗa teki na gurdal lampe gerto miɗa maɓi ɗum ɗo miɗam na ɗan gurda iɗa jogo ɗin pijara tu pauvre on wi on to frappe jusqu'au sort ɓe ara ɓe joɗɗinani ha ka ɗaɗi par ce que nder ga hunde ala ton joni noon ko honno ɓe waɗa sa jaɓi ɓay o wayli ngal ayawal dow ga ngal waylama ka côté cheytan ngal waylama si a jaɓi tum automatiquement o holle yondinagol ngol jaɓa basal ngal wona a yiiɓe naba ngal ko yimɓe aljanna kono jeeyi aljanna hiɗa ka nder yiite goɗɗo no yiite makko han jeeyi aljanna ko e maggo basal ko yiite ɓe inne noon Allah no yiɗuma Allah no yiɗi miskin Allah no yiɗi wasiɗo ko fena a yaali annabajo ma wari ko miskino ko fenani nenaɗo ko miskino en mba ɗum no yurmi on ɗum no yurmi c'était le plus riche c'était un chef ta goɗɗo ɗannine ɗum ko hadi ɓe yewta fi Ousmane Boun Affan jawle makko ɗe alors hadi ɓe yewta on fi ɓen sahabaɓe qui étaient des magnats des riches hadi ɓe yewta on fi ɓe kombon ma ɗanninirde basam ha joni leydi ma ndin a perdide a dogi geselo e mon koye on dogi kange mon ɗen on jeeya bauxite mon gon on jeeya hayi fuu so jeeya sona duggu e ñawu e typhoïde e pali e sonsoli e cooƴi e ñameteji bonni e poubel ka ɓawa fenêtre ma ɓiɓɓe mon ɓe fopp wiiri haɓanino yawde yankano e hombo télécharge o application ka nder hoore ko hombo wayli firo ko hombon ma waylande ɗi firoji donc lannoɗo yewtere men e wiyay annabajo ma on hari ko ngal hari ko gollo travaillait très dur hari ko lanɗo c'était un guerrier c'était un commando aussi kange hari mo jogi laamu himo jogi donc aray ka lannoɗo yewtere men e wiyay ko cheytane woni labbinde si minni cheytane terto jinna e taw yaw kam maccoɓe ɓe ware bani adama no wona cheytane kala ko murti ko cheytane wonma labbinande basal ko ɗum a ɗufiri a cheytane ya'idikumul faqara wonamo hulɓinirde ma de o hulɓinire ko wonɗa hulde o hulɓinirima ko wonno wondirton tadi si ɓe jannima fi cheytane a sikkay ko goɗɗum no mari galaɗe no mari bukkol gite ɗen no wojji ɗum kaka sa film jiyata ɗum e ka moccoɓɓe ça c'est des illusions cheytane c'est un beau gosse mon là-bas très joli mo wawi haala so o yewtima no ɗaro koye pay koye murtinay koye jiiɗiraɗo
mais ko laawol seytan ɓe jogi konngol wi ko ɓe yewtata ɓe memmina sahawuji ɗin ka ɓanndu ma ɓe yewta ka nuru ma ɓe yewta ɓe ɓurno ɓe yewta ha watta fijirde awraji maɓe sago ma koye yewtudu mais ça c'est le chemin de seytan c'est-à-dire ɓe naɓudema e terrain ka réalité ala ɓe yewtudema laawol giggol ka wona giggol ko fek ɓerde makko nden no wayi wa hayre wa grande il va jamais t'aimer mais il va te dépouiller de tous tes biens parce que il est en train de profiter de ta naïveté majjere mande niwre mande ittamen petta peti ɓa o joɗɗinanima na wi oɗa fina oɗano fini mais o joɗɗinande parce que c'est le mensonge ɓe arnaqueur ɓe laawol wol laawol ko laawol iblis les politiciens ɗum fof ko laawi iblis kutuwatul iɓe andi gonɗum wela e ma iɓe andi konguɗi ɗi ɓe change piiji ɗin ko ɗi woni ko yeeso ma pilonta kat donc aɗa ko ɗo wonde hattude hannde wota jaɓu weltorgol baasa wota jaɓu tawa ko ñamata ko wattotoɗa ko ñawdortoɗa ko voyagirta ko goɗɗo fawtotoma ta jaɓu si a jaɓi ɗum ko honɗum hikkoyto ɗon o yamirte kisan ko tawata moƴƴanama c'est ça le travail d'iblis a sikkay c'est un cadeau an a sikkay godaka ko mettinela dankela yurmine il y a pas de cadeau dans ce monde ça n'existe pas ala koko yoɓata ko woni anda koko yoɓinteɗa kon e fe kon ko mettinaɗa ɗo woni anda donc ɗo wonde hattude hannde en wi ko arande laawol sakkitiɓe arde ɓen si Allah hollima goɗɗo ko woni kon ko waɗata ɓaawo a hollede ko woni kon ko ɗum holli si tawi hiɗa jaɓi Allah ma tawiɗa hooli Allah hollatama boddi yewte kadi ko honno boddi jogorte wota Allah hollen boddi yiltitoɗa naata ka rédige toranelan Allah windanelan ɗon o wona on boddi ndi wona gertogal ɗayni enen ko ɗum Allah arsiki en fenade ayi fof fayda ɗum kala ka yiwɗa fenade jama haɓane kala ka yiwɗa fenade basal ari fenade neɗɗo mo anda hay hunde sona kopi wiye gando kopi ko deftere no winda waali aɗa defa laskana tum feƴƴina tona to waɗa translation goɗɗo wiya ɗum gandal gandal kaka golle andete ka golle ka résultat noy wa leggal dimɗe maggal on habba par ce que ko ɗum ɗon nafata donc ɗo ne adde hannde ɓeren salmina kala wonɓe men windande mi anditina nawna selli nawaji to ɗo nawna selli ko yeeyay ɗo thérapie hiɗa mari soñdia ka woddigal ma ka dewgal hiɗa mari soñdia ka ɗaɓɓere ma jawle hiɗa mari soñdia ka an e wonkinji ma e miijoji ma hiɗa mari soñdia no wonɗa yi'irde aduna noon il faut contacter nawna selli thérapie mo taƴiti yiite aray sattanta taƴituɗo yiite on so yi goɗɗo no taƴita o innamo tippuɗa e waɗa tournirɗa ta hooloɗa yaltirɗa c'est tout c'est ça la thérapie ko an o nawna selli hollete woni ko honno kanko o taƴitiri c'est tout wona y a pas de secret dedans kono noon sa yawitike ɗum ka goɗɗo waɗata yontere an a waɗa e duuɓi 50 harayɗa sa'ede e hoore fenade jogiiɓe nawnaje miijoji no sikke ko jinna ko mbiyete ko miijo ma ngo woni ma régilde 50 ngo régilde go par ce que aɗon ko sendidirde ko ɗum woni miijo ko ɗum woni haqiqa aɗon ko sendidirde ko ɗum woni koyɗi ko ɗum woni haqiqa ha ukkidiri piiji ɗin sa ukkidiri piiji ɗin a weema yara hayotade ka feeta nawna selli thérapie ko yeyoɓe lekkele ɓuuri ko tuundi wiyete ɓuuri kala ko laaɓi neɓay e batte mum seɗa jogii dow joni machine ina wadde mo entretien himo laaɓi a wertinaaki o neɓay ɗum on ɓanndu kadi no tuuna ɓay ñande o ñande hiɗa ñamde ñande o ñande hiɗa foofude e nder ɗiɗo piiji ɗa mari ka ɓanndu ma ko lootata tuuɗi ñande go ronka ɓooƴe ɗen ronka jogotoje ɗen ronka heyre nde ronka
ko an wallitoto ɗiye ɗo tere hande kadi yewti nokkugol no ɗe laaɓira no ɗe laaɓira si ɗe laaɓi ɗe lekkele ɗe wonɗa dogande foppe jungo docteur ɓenno ka ɓanndu oui foppuno e ma mais ko si ɓanndu ɗum no laaɓi sino wawa gollude sindu wawa bugade sindu wawa yiide ko laaɓi sina ɗum rien ne va marché a dogay ha lutta e mum. Assalamu aleykum wa rahmatullah.